نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna mga palangwa ng Arab Islam, itukban na mo in pagsyarang sukol pa Allah sin masi kitanyo yari halom kusog iban kaya salta pia abot niya pakitanyo maripa kawaan tagwalu sin Ramadan. Murah-murahan in pangumulan na to, pagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala, mausal siya katan hapagtaatan kaniya. Demikian itukbal na mo dahil sa in pagsyarang syukur, pagkaputbali sinidaul Islam, amuin wala nagbati ilaul, himihinang sintiranan, hikapasampay sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, hikapasampay sin syara sin Allah jalla fi'ula pakatan umat Islam. Jarinya mga palangwa na mahakam Islam hamanyo ti waktu hamapon ini insyaallah ta'ala kumawaktan yung manyo ito pangadyan patungod amuin di pagkana naman si manusia aun waktu di nila pagkana naman in nakahinang na sila sindang hamanga sa lagu-lagu dosa. Karena mga nyulasin Allah Ta'ala lando in kahalgaan subay ingatun si mu'min fa Allah Subhanahu wa Ta'ala in pakaradyaan pang baba-baba atawakan pang lagi-lagi pangudyo-ngudyo haagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mga bariman kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala aun ding mga manusia tabiayaun nagpasaplag si agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sumagawa aun waktu paghinangon nila kalalangugan insyara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala paghinangon nila kalalamihan in agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hangkan mga myula sin Allah kakunahan muna patumtumangan sin kami ing ginhawabaran na mo danamon in kamukatan in ayaw na to hinangon kalalangugan insyara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in paglangog-langog haagama mga palangwan na mahagama Islam in inibukon kakahinang sin mu'min in paglangog-langog hasyara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in inibukon kakahinang sin Muslim in panglaki-laki pa mga bariman in inibukon kakahinang sin mga sila nag-iiman fa Allah Ta'ala labi luba na in panglaki-laki pa Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan mga miyula sin Allah subay na to halian in makapanggura-gura kitanyo haagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena in sifat ini sifat sin mga sila munafiq amun yaun in nifaq halawm sin jantong nila
Amilaw si mga ulama in mga sila munafiq. Hakatampalan piyatatampal nila in agam Islam in pag-iman. Sumagawa halawm sin jantong nila iyaun tiyatapok nila in kakufar. Mga bariman, yari kita nyo kisahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daytaan kita nyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kakahinang sin mga munafiqin. Amuin mang lagi sadya haarama sin Allahu Ta'ala. Mang lagi sadya ha mga sila bariman. Kaya riwayat Ibn Jarir wa ghayruhu wa huwa hadithun hasan. Din kan Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma قال رجل في غزوة تبوك في المجلس قال ما رأينا مثل قرائن هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث طويل. ما يلسن الله سبحانه وتعالى kitaunatu in kapiligruhan sin panggura-gura agama. Panggura-gura Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panggura-gura ha mga sila beriman. Amilong sin Allah Ta'ala lam sin Quran. La yaskhar qawmun min qawmin asa ay yakunu khairan minhum. Dihay ni mga beriman hawak tu ghazwat Tabuk. Lang lagi in mga sila munafiqun ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban ha sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nang gura-gura in mga sila munafiqun ha mga kamusliman. Lawhi Abdullah ibn Umar namong hinambog usog ha waktu pagbuno ha Ghazwa Tabuk hapaglingkod-lingkuran law nila ma ra'ayna mithla qara'ina haula'i arghab butunan. Naghimumungan sila sinhimumungan panglari-lari pa mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panggura-gura pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wairoon na lang nakita na mo dagbosin mga manusia. Hati niya amunain mga kamusliman. Hazaman hapagbuno Ghazwat Tabuk. Law nila amuin landuin damag bang magbak na iwan kufar. Landuin karamag umatubang hasatro sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nang lagi-lagi in mga munafiqin hasahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa siyambungan sa sinambuk usog dengan sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isambung kanya long ya puting mo. Sumagawa lang abunal tuod ini ikaw yan munafiq. Ini ikaw yan munafiq. Dihay ni bunato long abaytaan ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa hawala pa nakapamayta ay pa Rasul sallallahu alaihi wasallam inamuk sahaba magtuy na in Allah Ta'ala na mayta ay ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin kakahinang sin mga tauyat to.
Surihay ni uno inhinang sin munafiq yaun hawak tu na diyongog sin isum ibalita siya para Rasulullah nag-us-us siya miyadto para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nag-us-us miyadto para Rasulullah na muasilong ya Rasulullah. Bukun in maksud namo nagkaptang singkaptangan niya to bat pang baba na mo ha mga bariman. Bat pang laki-laki na mo ha mga kamusliman. Sumakawa lang ni in maksud na mo in kami naglangog-langog sadya. Surihay ini mga bariman. Nagpaturon in Allah subhanahu wa ta'ala ayat pa nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na may tayo sin kakahinang sin mga sila munafiq sin panglaki-laki nila. Afarman sin Allah Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Siyabot sin Allah Ta'ala Surah At-Tawbah ayat kaanuman taglima ibang kaanuman tagunum. Dihay ni mga bariman diaytaan sin Allah Ta'ala inna binatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawaktu in mga munafiq miyatu para Rasul sallallahu alaihi wasallam na muathi sin himumungan nila. Langya in kami wala kami nang gura-gura. Wala kami nang lagi-lagi. Ha mga bariman sumakawa unin agishin Allah Ta'ala kanila. Qad kafartum ba'da imanikum. Agishin mga sila munafiq. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sumakawa siyambungan sila sin Allah. Qad kafartum ba'da imanikum. Qul abillahi wa ayatihi. Baita sila ya Rasulullah. Baita sila ya Muhammad. Amuin mga sila ng laki-laki muna fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang gura-gura fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat sin Allah. Amuin mga sila ng laki-laki ha Rasul sallallahu alaihi wa sallam. La ta'tadiru. Na ayaw na kamu lumagdawa. Ayaw na kamu lumagdawa. Sinin kamu lang nyo at naglangog-langog sadya. Hasupaya di kamu. Hasupaya. Di kamu maburing simpagpanaw-panaw nyo yan. Sabing daawa nila lang yain kami naglangog-langog sadya. Hasupaya lumipas in waktu. Hasupaya rin namo ka na naman in waktu. Sumakawa lang sin Allah Ta'ala. Baita sila Muhammad. Bunatod in sila na kapag kufur na sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapu asin pag-iman nila. Dihay ni mga bariman. Mga myula sin Allah Ta'ala. Makawa na to pangadjian dakula. Ayat ini inbangkitan niyo magpasampay sin agama sin Allah Ta'ala. Inbangkitan niyo magpasampay sin syara sin Allah. In ayaw na to siya hilabay hapaglangog-langog. In ayaw na to siya gaan-gaanon. Hinangon na to kalalangukan. Labi luba na amuin kamatauran. Yari si masawa. Limalahil ha social media. Aunding ha mga katawtay manghuran. Bang magpasampay sin syara sin Allah Ta'ala. Hinangon nila kalalangukan. Hinangon nila kalalangukan. In pagpasampay nila sin ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga bariman, tumtumun na to lando tuod ka pinigluhan inhinang ini. Sa milang Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala أن الكفر الذي كفروا به كفر حقيقي. لو شيخ الإسلام إن كفر أموين ككفر نهينا سمنا سلا منافق
Hapang langog-langogin nila, hapang gura-gura nila muna fa Allah Ta'ala. Iban pa ayat sin Allah Ta'ala, iban pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kufrun haqiqi, kufur mattan. Bukulangnya in kufur nila yatu mujarrad kufrun bil lisan, bal huwa kufrun qalbi. Amuin piamong nila sadyasin dila nila, wala iagad in laum sin pangatian nila. Adapun in kakufur na hinang sin mga silayat to, kufur matan karna, kufur agad indila, labi luba tiya tasdiqan sin pangatayan. Mga palangwan na muhakam Islam, inhinang paggura-gura, inhinang paglamilami, haakama sin Allah Ta'ala, amin paglangog-langugan mo in ayat sintuhan, in syara sintuhan, nain ini mga palangwan na muhakam Islam, lando in kapirigluhan niya. Lando in kapirigluhan niya. Karena siya buto Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kitab niya Nawaqidul Islam, indeng hama nga makabatal sing ka Islam, amo na in panggura-gura. Al-istihza'u bid-din, al-istihza'u billah, atawakan panggura-gura mo hatawab, tutong basan sin Allah, atawakan hayakab siksa sin Allah Ta'ala. Ini mahinang sabab mga mula sin Allah Ta'ala, hikakuha sin hambuk tao, deng haakama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan mga bariman, mga mula sin Allah Ta'ala, umali tuod kita nyo rin ngahinang paggura-gura haakama. Panggura-gura, labi luba na pa mga sila bariman, amoy nagdara, sin ilmu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitaan nyo ba in mga sila munafiq? In akinila, law sin Allah Ta'ala, wa idha nadaytum ila salati ittakhaduha huzwa wa la'iba. In mga sila munafiq, bang mo sila abi-abihon, maun pamagsambahayang. In mga sila munafiq, bang mo sila abi-abihon, tawagun maun pamag-ibadat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unin hinangon nila paglangug-langugan nila. Sambilawng nila, inaki nila, magsambahayang yan. Daya'ul waqt, inyan mangusiba sa jasin waktu. In pagsambahayang yan, inyan mangusiba sin waktu. Di nga sabi ni, hinang nila kalalangukan mga mula sin Allah. Mga bariman, hinang nila kalalangukan in parakala, sa lago-lago na parakala, amin piyawadib sin Allah Ta'ala pakatan ipon niya. Hinang nila kalalangukan, gura-gura nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gura-gura nila in mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabab yato, piyagwa sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala halawm sin agaman niya. Piyagwa sila sin Allah Ta'ala haliuran sin ka-Islam. Hangkan lang sin mga ulama, indeng hamang nga makabata sin ka-Islam, amo na impanggura-gura. Ayroon na ka muna panggura-gura mo fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggura-gura mo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atawakan panggura-gura mo ha ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atawakan manggura-gura kau ha mga sila beriman. Na ini ya kaum yalla sin Allah. Hali kau tuudahin ang ini. Karena
bangkaw ng laki-laki, ng baba, mga bariman, tumtuma, di mo kasayuhan, nakautoy, dahil haliuran sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini magjato ha mga sila, manusia, amuin, mataas in pangatod nila, hakin hawabaran nila. Mataas in pangatod nila, impamandang nila, hakin hawabaran nila. Dahil haro kaing nila bariman. Dahil hatay manghud nila. Ang kalong sin Allah, la yaskhar qawmun min qawmin asa ay yakuna khairan minhum. Ayaw mang laki-laki, mang babain mga sila. Mga sila manusia patay manghud nila. Sinbat in sila labi mulya ring hatay manghud nila. Ayaw sila mang laki-laki. Adakala in baba nila. In sila yaun labi mulya fahadarasin Allah subhanahu wa ta'ala day kanila. Dihay ni mga palangwan ng mahakama Islam. Magjato ha mga duat. In biyay ni inhantangan niya. Magjato ha mga duat. Inhantangan sin mga biyay ni kakahinang. Na mga palangwan ng mahakama Islam. Subay umanib in duat ha mga hinang bihatin dagbus niya. Labi luba na aun waktu magjato sambil in pagkatao sintay manghud nila Muslim bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala lagiun nila na sambil aun waktu ipagpasaplag nila na hamayran majilis hasabab sadya sin nagsulang in pamaham nila hasara sin Allah Ta'ala atawa kan nagsulang in pamaham nila haayat sin Allah in mahinang magsabot siyabbuti na sila hamayran hakaunan in sila nagkukulal sibo miyamakan hapamando sin ahlu sunna wal jama'a hakaunan in sila nagdarawa miyamakan hamanhajin salaful umma sumakawa aun waktu mag-abot in pagparagbos nila sin agama akuhun nila paragbos personal dihay ni mga mula sin Allah Ta'ala bang aung kasaan sin Muslim subay in sahawiyon sin kita amuin kasaan niya adapon bukun pagkataon niya in hilanganta bukun pagkataon niya in babaunta. Bukun pagkataon niya in laki unta. Sumakawa in paamuhon na to. Amuin hinang wala kimugdan hasara sin Allah. Wala kimugdan hapapanaw sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala kimugdan hahinang sin mga sahaba. Adapun in lari-un na to babaon in pagkatao sintay mangun na to bariman ini insubay na to halian mga mula sin Allah Ta'ala mga bariman dila na to subay na to siya ayaran karena kamaumuhan indila bang bukun marayaw in kahamparo na to kaniya amuna ini indi kasaggaan mabai manggura-gurai mga Muslim. Hangkan in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Hadith niya. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna ar-rajula liyaqul al-kalima min sakhatillahi la yulqi laha balan tahwi bihi fi jahannam. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أمسك عليك هذا وأشار إلى لسانه قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال ثقلتك أمك يا معاذ هل يكب الناس على مناخرهم
أو قال على وجوههم في النار إلى حصائد ألسنتهم. Mga myulasin Allah Ta'ala, mga beriman, kitaon na to in panggura-gura pa mga beriman, kitaon na to in panglari-lari pa mabai pa mga kamusliman, in inilaw sim mga ulama aun waktu mahinang sa kufrun bawah. Panglari-lari hanga ba? Panglari-lari hanga ma iman hasyara sintuhan. Dana pa mga sila beriman aun waktu ini mahinang sa kufrun bawah. Amuin makakuha na inhambuk manusia haliuran sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makakuha na manusia halikusan sin agama sin Allah hari niya pagkasayuhan. Hangkan mga myula sin Allah subay maanib maayad in mga sila duat. Amoy nagpasaplag sin syara sin Allah sin agama sin Allah ta'ala. لو النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليقول كلمة من سخط الله bunal tuulungan hambuk usog aun waktu magpakapamung siya sin himumungan amin himumungan di kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala himumungan kabung siya sin Allah ta'ala la yulqi laha balan tahwi fi jahannam. Magpamung siya sin himumungan kabung siya sin Allah. Di siya magparuli. Di siya magparuli sindeng hamang himumungan kabung siya sin Tuhan. Amun mahinang sabab hikasud niya palom sin apinar ka jahannam. Sabmay ta di niya na pagkananaman hasabab. Ding hasabab may ta nyari na kananaman in mga yakto. Makapamung na sa mga kabtangan kabung siya sintuhan sabaon waktu mga myula sin Allah Ta'ala bukun na syara sin Allah Ta'ala intindukan niya bukun na syara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intindukan niya sumagawa aun waktu intindukan niya syara na sin hawa nafsu niya ay bimakna amo na in kabayan sin hawa nafsu niya bukun na kabayan sin Allah Ta'ala sabmayta hangkan syara na sin hawa nafsu niya aun waktu in magkahinang niya sab magtaas na siya singgin hawa baran niya sumud na in kibir pag mataas niya hakin hawa baran niya law niya hisiw kaw yan manahawi kako. Hisiw kaw yan sumahawi kako. In ikaw hindoon da amura in kaingatan mo alif bata. Hisiw kaw yan managdahi kako. Singkano ka nurakaw. Allahu Akbar mga palangwa ng mahakam Islam. Allahul Musta'an. Mga tao nagdifa singgin hawabaran nila. Mga tao naggapi singgin hawabaran nila bukun kaagi agamasin Allah Ta'ala ingyapian nila. Bukun kaagi syara sin Allah Ta'ala ingyapian nila. Diha ini piatum tumangtansin mga ulama. Law musik mukbil alwadi rahimahullah ta'ala. Bang aundeng hamang manusia mang lagi-lagi kamu. Wairuun waktu namu maggapi singgin hawabaran namu. Way waktu namu magdifin maggapi singgin hawabaran namu. Sumagawa bang ilyari-lari nila. Ayat sin Allah ta'ala. Syara sin Allah ta'ala. Nariha ini ingkabuhi namo hituk namo gumapi kanila. Gumapi maggapi hayat sin Allah Ta'ala. Mga beriman, hambog usog
maghimumunga si kabtangan kabong siya sin Allah sa muli na siya magparuli sin himumungan niya bukun marayaw. Amuin mangindarahikan niya mon hikasud niya panarka sin Allah Ta'ala. Halian na to mga bariman, imang laki kita nyo ha mga sila kamusliman. Imang baba kita nyo pa mga bariman, karena isipatin sifat si mga munafiqin. Hangkan in Nabi alaihi salatu wassalam. لو كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أمسك عليك هذا. لو كان معاذ يا معاذ pu'ain dilakmu, pu'a palihala amarayaw indilakmu. Ini syarat in Rasul sallallahu alaihi wasallam maun parilanya. Amsik alaika hadha pu'a ya Mu'ad. In unu sibi-sibiyan. Sammaita لو النبي عليه الصلاة والسلام كما تأورن يسوع سمانو سأبلهم سن أبنار ke جهنم amunin dua parakala dilaknya iman sin auratnya riyaini ma'amula sin Allah لو النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ أمسك عليك هذا puah in dilakmu ya Mu'ad قال له معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. لو هم على رسول صلى الله عليه وسلم قولوا يا رسول الله قولوا يا رسول الله بيستوين كامو إن أولونا كيابا مونمو أولو إني حساب كامو إن أولونا كيابا مونمو. لو النبي عليه الصلاة والسلام ثقلتك أمك يا معاذ ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم قولوا لوني إنما ما نسيا قولوا إن mga manusia kawaon sin Allah ini di unin dila sin Allah Ta'ala kanila kangian uno doon ha mga pamayhuan nila bukun kitaon imbistahon bang uno in piyamung mo dengas naman mga mula sin Allah Ta'ala hangkan subay humalli in kita in makalabtik in dilata sinhimumungan pang lagi muna fa Allah subhanahu wa ta'ala in makapang lagi kita pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in makapang baba kita patay manghudta muslim. Karena sifat ini mga mula sin Allah Ta'ala sifat sin mga sila munafiq sifat sin mga sila yaun in kanifak halawm sin jantong nila kitaon na to in kahalan sin mga munafiqin in kaunan nila law sin Allah Ta'ala sifat kato nino sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala in hantangan sin mga sila munafiq لو شن الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لو شن الله تعالى حسب سمع سلا منافقون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا apabila in mga sila munafiq duma yaon nagsumat siya nagiinom pong ibang sin mga sila bariman bang sila makalamud mo pa mga bariman in akin nila in kami ini ada isabkan yung bariman in kami ini na mamarat siya sa Allah Ta'ala iman para rasul niya
Sumakawa bang sila magbutas na iban sin mga bariman? Makakatto na sila pa mga kanakuraan nila, pa mga taumaas nila akin nila. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini pamong nila ha mga kanakuraan sin sila. In kami bukun agad ha mga sila. Amin nagmamamuka fa Allah Ta'ala. In kami bukun agad, wala kami miyakan ha mga sila. Manusya amun nagmamamuka patuhan. Sumarawa in kami di masadya naglangog-langog kanila. In kami in mga himumungan na mo tudjumatu kanila, inya tu katan panggura-gura na mo sadya kanila. Inya tu panglari-lari na mo kanila, adapon lang in kami. In kami agad kami maun kaniyo. In kami iban niyo, in kami gapi niyo. Bukun kami gapi sin mga sila mu'min. Hangkan mga mula sin Allah Ta'ala. Umanig kita niyo ha mga sifat ini. Umanig kita niyo ha mga sifat ini. Amuin sifat. Bangyaon na kasasamod ha mga bariman. Kakitaan mo sila. Insawaay mo ka pa mga bariman. Kakitaan mo inuyom katawan nila pa mga bariman. Sumakawa ilom jantong nila. Hipo siniigil iban jingki pa mga sila bariman. Hipo siniigil iban jingki pang laki-laki pang babae pa mga sila bariman. Mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Inhinang pang laki-laki pang gura-gura. Landu ing kapirigluhan niya. Sumudi ha ini inigil iban jingki. Amin lang sin Allah Ta'ala. Liang niya yung mga sila bariman. Piyapaanib niya yung mga sila bariman. Sabab aun waktu sumudi on impang babae patay manghud. Patay manghud mo Muslim. Bang yaun kay mo in kaigil ibang kajingki. Hangkan inaaraman na ito mga mila sin Allah. Inabi na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang ubaya tuod papaanibon imano siya nag-iman patuhan. In mangigili siya patay manghud niya Muslim. Law sinabi na ito alaihi salatu wassalam. Wala tahasadu. Wala tabagadu. Wala tadabaru. Wa kunu ibadallah ikhwana. Ayaw ka mo lang sin Rasul alaihi salatu wassalam. Mag-igil-igili. Magjingki-jingki. Wala tabagado, iman ayaw kamu magkalo-kyalohi. Saaw na niyo in kamu. Pagtaymanghod kamu. Haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Pila na hadya mga kiulungan sin Allah ta'ala in mga duats na buulak in pagkasilasa. Pila na hadya in mga sila duats nagdarawa haagamasin Allah ta'ala in napulak kanat. Uno'y sabab, muna pag-igil-igili, pag-jangki-jangki. Uno'y sabab, muna pang babae, pang laki-laki, sinhang katao, pahang katao. Allahul musta'an. Mga mula sin Allah Ta'ala. Indakan kato nyo sin araman na to Islam, in magkasikyasihi. In magtukot-yukuhi. In maglasa-liasahi. Bukun mag-igil-igili, magjingki-jingki. Bukun magbababiyabai. Adapun, inhinangon singkitan nyo, magsahawi-sihawihi. Bangaon wala piaghatihan. Bangaon kita na to, hinang sintay mangod na to. Muslim. Simiha hapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Simiha asunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukun inhinang nato paglamilamihan. Bukun inhinang nato pagsuysuyan, pagistorihan. Bukun inhinang nato lagi-lagion. Sumakawa. Inhinang nato patumtuman muna hakasipukan.
Bang nato kakausan tawakan nato. Adabon mang parakala hilaf hamuin may nang sabab hika buulak sing pagkasilasa nain ini subay animan sin mga duat amuin nagdarawa hadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diyawaita ang sin mga kaulamaan na mga mula sin Allah in parakala khilaf hafuro sin agama subay di mahinang sababi kabuulak sin pagkasila sa sin mga sila beriman. Subay di mahinang hikabuulak sin pagkasila sa sin mga sila na ngangakuy sin pamando sin ahlu sunna wal jamaa na ngangakuy sinin sila nang kakayunggong hapapanaw sin ahlu sunna wal jamaa iban hapamaham sin mga sila salaful inkhilab hafuro sin aga mga milla sin Allah di nato madjari hinangun personal patay mahud nato bariman hindi nato siya asipon hindi nato siya bagayon in kuntarahon nato siya di ini makadjari mga milla sin Allah karena bamuyat tuhinang personal bukun na aga masin Allah Ta'ala inggiapian mo bukun na syara sin Allah Ta'ala inggiapian mo sumagawa inggiapian mo amuna in hawa nafsu mo nalong sin Allah Ta'ala sin Quran wala tattabi'an hawa fayudillaka an sabilillah ya kumyulla sin Allah Ta'ala ayaw mo gapi agarain hawa nafsu mo karna mayta bang hawa nafsu mo inggiapian mo tanto malawng nakauring haran sin Allah subhanahu wa ta'ala makalayo nakauring hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala karena bukun na agama sin Allah ta'ala in lindugan mo adapun in lindugan mo in tindugan mo amo na in hawa nafsu mo hangkan mga bariman mga palangwan na mahakama Islam inbitika singkitan niyo amo ng Quran mahamulya inbitika singkitan niyo amo ng sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inbitika singkitan niyo amo ng ijma' sin mga ulama labay ring hapapanaw sin mga sila salaful umma subay ini intindukan nato bukun tindukan nato in katakabbur sin ginhawabaran nato bukun intindukan nato in pride singgin hawabaran nato adapun intindukan nato syara' sin Allah Ta'ala syara' sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupaya di jumatu in pagbulag pagambulda adapun in jumatu rekato tanyo in pagkasilasa pagulong-iulongi sabim mga bariman mga mula sin Allah subay sila magtukot-yukoy. Subay sila magtukot-yukoy. Amon lang si Nabi alayhi salatu wassalam kal jasad al-wahid. Subay sila biyahantangan sinambok ginhawa. Biyahambok jasad. Bang naka na ng masakit inhambok. Tibay wa singgin paisan niya. Maka nanam da isab ingkata singgin hawaran niya. Ay di mana bukunin kaunan na to maglaki-laki magtumbi-tumbi magjangki-jangki labi luba na ha social media Allahul musta'an pila na hadya yung mga duat na aun di ha social media hinhinang nila maglukat lambing hawayrong kapus pa iddahan niya maghimumungan sinhimumungan gaman makaigna sinmuruan nila makaigna makababa na sin pagkatao nila mga palangguan na muhakama Islam ini patumtum na mo hakin hawabaran na mo ayaran na to in pagkatao na to ayaran na to in muruan na to mga mula sin Allah bangkaw mabaya
Palihalaon ko sin Allah Ta'ala. Ibang tayo maun sin mahadjana, in panawag-tawag mo paaka ma Islam. Muna paragbusaroon kay mo in kalakwan marayaw. Paragbusaroon kay mo in pangadyatan amin piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong sin mga sila salaf, in pag-ayad nila sin muruan nila. In pag-ayad nila sin kamaruan nila. Laong sin mga salaf, iupama nila sin tubig. Laong niya, law kana al-ma' yanqusu muru'ati ma sharibtuhu. Iupama sin mga sila, laong sinambok salaf, banglong niya in tubig ini. Bang sadya lang ang kaunan sin tubig. Makahilang sin pagkatao ko. Makahilang sin kamaruan ko. Makababa sin kamaruan ko. Na di ko siya inumun. Di ko siya inumun. Bihan in kaari-ari sin mga sila salaf, mga palangon ng mahakama Islam, magpalihala sin kamaruan nila. Mag-ayat sin pagkatao nila. Nabiyayaon makaulong-ulong makasusa in mga syabab, mga duat ila Allah. Kakitaan mo rin haran si social media. Wayroon na kailu panghal ka inila sing kamaruan nila. Maghimumungan sin lukat lambing. Maghimumungan sin himumungan amuin. Di kabayaan sin syara sin agama. Di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bang mo kitaon, bang mo sila kitaon, nangangako miya makadhapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangako miya makadhapamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangangako miya makadhapanindog sin salaful umma. Sumagawa di mo kakitaan doon kanila impangadatan hindo sin Allah, hindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mo kakitaan doon kanila impanghal ka nila sin kamaruan nila. Karena sabud matumare sin himumungan, sabud matumare sin hilalaungan, amuin makababa sin pagkatao nila sambil jumatuna in paglagi in panggura-gurai in panghilangi sin pagkatao sin tay manghud nila muslim. Sambil maun na kanila ay magsabot siya buti sin kangan-nganan. Hinhikuan lang nga biha ini, tagna biha ini. Hinhikuan lang nga matu biha ini. Ya kamu mga myulla sin Allah Ta'ala. Suway aunun simbar iman nagdara sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inbang sila magpasampay sin agama. Bukun inggapian nila ginhawabaran nila. Bukun inggapian nila hawa nafsu nila, sumakawa inggapian nato mga myulla sin Allah. Amunin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin syara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subay na to aunun mga palangon ng hakam Islam in magkasilasa, in magtukutyukuhi. In aunun na to mga myulla sin Allah. In magkasikyatihi akarna sin Allah Ta'ala karna amu ini in mahinang sabab hikadawhat nato sin ulong sin Allah iwan mahinang sabab hikakusok sin pagpasaplag nato sin agama bukon in hinangon nato amu in babaun nato in tay manghud nato bariman babaun nato in tay manghud nato duat aparakala wala nato piag amuhan aman yu tiyo syara sin agama amuin bukun siya hausulan sin syara bukun siya hausul sa mga piyagbaalian sa hafuro may nang nato siya hipagkalo-kyaluhi hipag-igil-igil karnain ini di kabayaan sin agama no agama Islam ini kabayaan sin syaitan bukun kabayaan sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muramuran kay napusan mga myulla sin Allah. Patumtum namu akin hawabaran namu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi alaihi salatu wassalam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Di masampurna impag-iman sinhangka tawrain kanyo hingga subay niya kalatsahan intay manghud niya biya sinlasa niya hakin hawabaran niya. Biyarin pagparagbos na to sinlasa patay manghud na to Muslim bariman na subay na to di babaon impagkatao sintay manghud na to bariman lami luba na bang isya miya makad hapamando sin agama bang isya miya makad hapamando sin ahlus sunnah wal jamaa miya makad hapamaham sin mga salaful ummah. So bay na to sila ri babaon di laki-lakion sa bangaon mga pagbaalihan unin akisin Allah Ta'ala farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah. Hibalik na to pa Quran, hibalik na to papamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang matanin kauna na to nag-iiman fa Allah Ta'ala bukun inhinangon na to maglagi-lagi magbaba-biyabay di ha social media karna ini di karayaw gamman hikawa katu tanyo hana in kita nyo nangangako miya makad hapamaham sin ahlus sunnah wal jamaa miya makad hapamaham sin mga sila salaful umma gamman kita nyo pagkatawanan sin mga sila ahlul bid'ah gamman kita pagtupak-tupakan na sin mga ahlul bid'ah karna kita nyo na mismo magtukob-tiukubi kita nyo na mismo magtukob-tiukubi hahal palihalan parakala puro sin agama amo hindi mahinang sabab hikalarak sin pag-agama sin kita nyo mura-murahan mga bariman kiulungan sin Allah Ta'ala di lang kita sin Allah Ta'ala tawfiq iban hidayat sin Allah Ta'ala magtawbat kita nyo sa Allah Ta'ala yari ini aung padua alaw kulang labi nakapin bulan Ramadan usalun na to ipagtawat patuhan Rabbul Alamin pangayuan na to tawad pa Allah ima kasaan na hinang na to bang kita nakapanglaki-laki at ay manghud na to Muslim na mga kita nyo kanila kamaapan bang kita na kayo ng dosa fa Allah mga kita nyo fa Allah Ta'ala kaampunan karna in Allah Ta'ala makasimala sa mga sila magtatawat afarman sin Allah in Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin bunal to in Allah subhanahu wa ta'ala makasimala sa mga sila magtatawat mga sila mga kaampunan fa Allah Ta'ala ibang bunaltod in Allah Ta'ala makasimala sa mga sila magsususi dihay ni mga mula sin Allah bukong sadya insusihon na to in katampalan sing ginhawabaran na to sumawalami susihon na to in kasipukan in batin amuna illam sin pangataya sing kitanyo karna bang di mayaw in jantong sing kitanyo insya Allah Ta'ala di mayaw kata in kakahinang ibadat na tujo fa Allah Ta'ala sumagaw adamikyan bang kimangi in jantung na to bihat turay sab kimangi in katan ini hinang ibadat na to fa Allah Ta'ala mura-murahan manay kuri in bulan Ramadan matarabi lang kita nureng mga manusia yan po sin Allah Ta'ala in pardusahan matarabi lang tureng mga manusia kaulungan sin Allah Ta'ala matarabi lang kita nureng mga manusia amuin ini siyalamat sin Allah Ta'ala deng hasiksa niya deng hanarka niya mahuli bang aw ni mumunga sin kami wala kimugdan wala imamu inyat to tanda sin kalam sin ilmu namo sin panghati namo iban kalam sin pa ini pag-iman namo bang ang kimugdan inyat to deng tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan mga kaulungan sin Allah manay kuri bulan Ramadan hambuk kita nyoreng ha mga ipon sin Allah Ta'ala yan po sin Allah Ta'ala impardusahan na to mauli patubtubon na muna hadjari kasila sa saplag matong kanyo katan ini mamaid kami halapal sin lapal kasila sa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين